Bello Bishabeles, Bishabaneles, Sukile, Walkile, Yambalocan, Yuhel tal. Oye, tu chico el tele Yucatán, ni por el que le cambique, tu rakbin, yanaque, Hachtung malo, nunca ni hokik, uyesa hil, bajo y antolumil Yucatán, tanu beta, tu nos lumil Durango, te tu no tu nos el Plaza Centenario, titano u beta le esa hilu cava Yucatán, expone por uyesa hil, tu lacal bajo y antung, huitulumil Yucatán, tu lacali bajo y an huitulumil Yucatán, 18 tak 24 de agosto, yak beta bi. Hola, tú nejas mi malo hokik, upeme yahil u holin ma umolay el fomento económico, ya lo yesa el shambishanik basho, weitulumi el Yucatán, beitun lo balo hambenil balo kubeta, weye nok shanap yetula basho, beta hilbeilo, ya antun tu telo anchahu pashil uyok otil, uyesa hilo basho, ya weitulumi el Yucatán, takpa unos muchabil, pash orquesta jaranera del Mayab, beitun uchik te tu kahil, tunjan. Durango ya no beta taktula tu silo hevistung awilikesh te tu sano. Ulag basil tu sang umehilo umulay kultur ti ano tu kuchil tu kahil Chichen Itza tu kasta ulak huntul pek o kastu ke ulsok in Jacoba kasta katul bele ulak huntul bin pek soku dilatelo bisa bin sakbil tu mentun sang bin olak bin shotok utsit uyok le peko katung bisa sakbil Sokole kuyala kutuliko bene henanta le peko ka binuta kubate ichile kuchili helo beituno ichile upenu upeme yahtubete mako bokutukulta yamin kampel hapte peka bisa sakbil ichile basho kubetik uhmeyahilo umolayil tunshan kultur be uchik te tunshan levajelo ulag basho tunshan umolayil to olal secretario de salud y este lo ayuntamiento ukahil uman tanto no uchajoltico upemeya ukaba salud en tu comunidad utiato no hets el no canil custal utiato la calmacte lo yanta al maco etelevajelo Carlos Aranda Salazar ujol popil umolail jurisdicción sanitaria le titushane kuya tu chajoltik bashme kuchachitik bashme helo beta tu kahil umano no pesahilo chalo ukananda lu to olal mac yete beyilo wato hawole utukultasha mal kumiti makelo te ichile meyahiltilik imbehla takpa manal tunshan manal 100 mako maso takpa ho yashe shakalta bisyaniko bistunyaniko basula kohanil yantioje bistun VIH sífilis yamak chab upresión yan shangmake ila bishanil tunshan glucosa tukikel nuk besahilo tunshan tialo bin kalandiku to olal mak is tunshan buka alil mako buka kana li hebishle pala lobo beshan shakalta ila wa masha yan cancer ti kolelo yan cancer cervicouterino hets tunshan ushak alil bash talamilo yan to yok mak yetula basho beta telo kutsokole telo Sat nushani nu kanil telu tukultik mak mat tukultik yelo heltik mako bash kunu beto telu kalanti kutahalo tukahil uma beta tushan tumeng umolay to ola secretaria de salud y tele ayuntamiento te tukahil uman tushano ulag bashil te tukahil sakio Valladolid umuchkabil mashu yu umuchkabil uyumilo tushan letie kuchil tukonol bahandbil Asociación de Restaurantes Tucajil Valladolid y este lupe much kabiluk aba Fundación Palace y Food for Soul letio be tu tsaho tushan baluhant mako talamilianico tu kuchil tushan telo upe meyahil holinta tu men chef internacional Massimo Bottura beyukaba le much kabil helo bash uchil le telo tsa tun helas baluhant le mako helobo beshan tsa papatsul uhanto bin yetel ula hanalo kubeta telo tsa tushan uhail child tio ubeto tushan le tie bahelo beitun yanik uchil tu kahil sakio beite uste behlau kali kile tank iliktun sham bash uchtelo tu men Enrique Alcocer Basto le hela tiola le tie kutukulta kuntal le kananti guba mako chal le tie chaki kalilobo bashkuilal yan kapel onda tropical tanu shakalta ila bishanik te no kanabilo taktile sutugila matu tasik talamil tunshan gesto no tsukulik siguba tunshan telu bisal mako mashawak abete tu kuchi le helas albergebo beitun utsikbaltik letie mak tunshan hela esto igual ikter sami akilo letie muchka bile mako te tu kahil sakio Valladolid letielo tu muchoba tunshan telu tsaba hand baluhant mako telo ant bilako beilo helas khanailo
uchang tushante bahelo chela bashin 50 walkitile sutu gilal je bashin 50 pati que sama y no la baso kanan uyoheltal